Kakšen gurman, stari. Jaz čutim, da nekaj vam pada. Jaz bi rekel, da je komercialno sigurno, ona navadna. Ajvar, spodaj. Pa bi rekel, da je nek polnozrnat, mogoče brezglutenski kruh, mogoče piščančji narezek un. Pa bi rekel, da je ocvrt piščanc noter. Ali pa mogoče na žaru popečen, pa se nisem odločil še. Neka solata je noci, pa ne vem, kjera. Čakaj, evo. To je rukola. Ne vem, kaj je še not. Še en namaz je. In čez bi rekel, maybe majoneza ali pa kremni sir. Ampak bolj kremni sir. Jaz sem oddelal svoje. Ne se šparat, Slovenija!